Jesu Kristu ke morena. Amen. Ndiyabulisa ekuseni egameni lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Umama uNgwane. Amen. Owasizwa wenzela umusa. Amen. So namhlanje ndime apha ndithi ndingumama uNgwane nyhani-nyhani kaninithi. Amen. Ndingumama uNgwane. Amen. Bangcwele ngibonga amandla kaThixo bangcwele. Amen. Kusukela 2013. Amen. Manje ndithi ndingumama uNgwane. Amen. Kanti ngumama uNgwane Mbumbulu. Amen. Bangcwele. So ndiyambonga uNkulunkulu ngokungena ekhaya lethu bangcwele. Amen. Ukuthi avuleka amehlo wami. Amen. Bangcwele. Ndalotyolwa kwaba kuhle bangcwele kwaphelela. Amen. Bangcwele. Ndahlala ekhaya ndabona hayi kuhle sazihlalela nobaba uNgwane, ndangumama uNgwane, ndangabi nandaba yokuthi siyoyenza officially eHome Affairs. Amen. Bangcwele. Sahlala isihlalile bangcwele lokho ke ndingumama uNgwane nabantwana bami besebenzisa isenimi yasekhaya. Amen. Bangcwele. Kodwa ndiyabonga ukungena ekhaya lethu ngoba ekhaya lethu kulapho ndathi maningena khona ndafika ubaba umpostoli efundisa ngayo lenkonzo. Amen. Bangcwele. Yoku officiate umshado. Amen. Bangcwele. So ndiyambonga uNkulunkulu nami ukuthi sesafikelela esigqibeni nobaba uNgwane ukuthi masihambe siyolungisa. Amen. Bangcwele. Ndibe ngumama uNgwane nyhani-nyhani. Amen. So sendingumama uNgwane nyhani-nyhani nabantwana bami sebebiza uNgwane. Amen. Bangcwele. Abasabizi isibongo sasekhaya. Amen. Bangcwele. So kuthatha ke bangcwele imfundiso. Amen. Kuthatha nokulalela. Amen. Bangcwele. Ukuthi lokho sikufundiswayo siyakulalela nasikwenze na. Amen. Bangcwele. So ngizombonga uNkulunkulu ngaloko bangcwele. Ndimbonge ke uNkulunkulu emuhle ke nasekhaya lami bangcwele. Amen. Ihistory yami nje yinde bangcwele. Amen. But uNkulunkulu uzongisiza ke ndikhathe short. Amen. Kwathi ungena kwami emfundisweni I remember kwakungathi nje ndiyadlala bangcwele. Amen. I visited one of the churches khona la eThembisa. Amen. Lapho waprofeta khona umfundisi wakhona wathi your financial problems solvekile. Amen. Yazi kwakungathi nje uthetha insomi. Amen. Ngoba ndandizibuka ngihlala emkhukhwini, impilo yami nje ayihlelekanga, angiqedanga no matric. Amen. Bangcwele. But uzonixelela ukuthi my financial problems are well taken care of. Hayi ngangayikholwa nje into akayishoyo. Ndaphuma ndaqhubeka ngempilo. But ukuthe ngo-2011 ndathola umvangeli. Amen. Bangcwele. Ndandisebenza ke ku-retail. Ndaqala ukusebenza ku-retail I think 2008. Ngo-2011 ndathola umvangeli and then ndahlala phansi ke ndandimncelisa kumntwana wami. Amen. 2012 2013 kwabuya kimi ukuthi kumele ke ngibuyele esikolweni. Amen. Manifika esikoleni ndathola ibhasari. Hawu ndamangala ngingenayo no matric ndathola iNSFAS. Amen. Ndafunda bangcwele u3 years wonke uNkulunkulu enisiza ndathola imatric wami. Amen. Ndaze ndagraduate ndambonga uNkulunkulu. Amen. Bangcwele. So ndizophakamisa amandla kaNkulunkulu namandla wensindiso bangcwele ukuthi uma singasindiswanga sihleli ebumnyameni ezinye izinto azambuleki ukuthi azichileki. Amen. Bangcwele. Ndashada ke ngo-2013 nokwaba mnandi ke bangcwele. Amen. Sahlala emshadweni. Amen. Abantwana bami ke umntwana wami ke bangcwele uqala kwakhe ukufunda samqalisa eprivate school. Amen. Kwaya ke kwaphela ke bangcwele uNkulunkulu wayivala ithepu yomsebenzi. Amen. Asangasebenza ke ngokukhaya. Amen. So engasebenzini kwethu bese kusistructure nokubhatala ama-funds womntwana esikolweni. Behlala njalo sinenqwaba yamalethwe siwabhalile esikolweni ukuthi umntwana uyapolota, umntwana sizomvala manje angasangeni esikolweni. Amen. Bangcwele. So but ngoba uNkulunkulu wasisiza ke bangcwele ngithanda ukuveza lokho ke bangcwele ukuthi ekuzalweni mina kumntwana wami my firstborn. Amen. Uzalwa
ndisesekhaya, amen. Uzalwa ngisengumuntu omusha ndingekagani, amen bangcwele. But bengisamfakazela nje nayo baba uNgwane ukuthi yazi seqa umthetho wabazali, amen, ngokuhlonipha wena ngoba nguye then wayesindisiwe, amen. Na ekhaya sasikholelwa ke emasikweni, amen. Kwakufanele ke siyomgunda senze ithari, amen, simshiyinwele kule ndawo, amen. Simenzele imbeleko, simenzele konke lokwenziwa, simbike, amen bangcwele. Kodwa asizange sikwenze, amen. Anzange ngimamele nowami umama, amen. Owami umntwana ngabangcwele azange kunalento sizifakayo ebantwaneni sithi siveza amazinyo, amen. Umfaka uzumfake nezinyo uthi izinyo lehashi, amen, ukuthi azovela amazinyo, umfake nentambo ezikhulisekile lana for protection, amen. But ngithanda nje ukuthi owami umntwana azange ngimfake lezo zinto. Ukhulile ungaka nowesithulu endinaye, amen, wakhula engazange akasiwe sangumini sokuthi uyomprotector uyomfaka intambo ezomprotector, amen. So ndiyayibona ke manje yonke lento ukuthi uNkulunkulu wayesenzelani, amen bangcwele. So ekuhambeni ke sistrugglisha ngokubhadala because after iCovid ubaba wasekhaya waphelelwa ngumsebenzi, mina ke emsebenzini soloko ndagcina ke ngo2019, amen bangcwele. So kwaba nje struggle nje sokubhadala ama-funds, amen bangcwele. So kwenzekile ngo2022 kwaba khona utishara esikolweni oye wabona uNkulunkulu umsizile ke ikhona amen, uyafunda ke bangcwele, amen. So lo teacher lona wabona, it happened ukuthi abone ukuthi we are struggling financially, amen. And so wabona ku-advertisiwe i-advert ye-scholarship Allen Gray, amen. So lo teacher lona wangibiza esikolweni wathi mama kaThembelihle ngicela uapply lo mntwana lona because I know senibonile ukuthi niyastrugglisha ekhaya, ngicela nim-apply because I can see ukuthi unayo ipotential yokuthi angaphumelela, amen. Sa-apply ke bangcwele ngokukholwa, amen, because sesathi masichecka lento bayivule nationally, meaning bayivule iSouth Africa yonke, iSouth Africa yonke can apply. Hayi ndabona ba yo abantu abangaba umntana uzokhona na. Sa-apply ke bangcwele basibiza ke ePretoria Central eyobhala i-test. Our first day lapho eyobhala i-test umntwana yo indlela kwakugcwele ngayo kwakumangaza. I think there were thousands and thousands of abantwana beyobhala laphayana. Mina ndayibona nje kungumdlalo lento sizoyenza lana ukuthi hayi ngathi lana sizodlala lana, hayi maybe it's one of the scams ezenzekayo, amen, eyobhala i-maths ne-English, amen. So wangena ke wabhala bangcwele, amen. Saphinde sabuya ke ekhaya sahlala wabhala kunguNovember, and then January sa receive ke ama results bathi she made it through, amen. Upasile le test bebayibhalisa, amen. So bam line up for interview bangcwele, amen. So she went for interview eSantini. Nakhona ngamandla kaNkulunkulu ke bangcwele, it was not easy. Ukulinda kukho lula, yazi kuba ngathi mawenza interview ngathi ungawathola manje ama results wakho, amen. But thina ke besingawatholi same time, ulinda about 3 months ukuthi uthola ama results. So salinda ke nalapho bangcwele, baphinde basifonele bathi no, she has made it, uyipasile interview bangcwele. So siyambonga uNkulunkulu ukuthi soloko enaye kuwo wonke lama challenges bebeloku wabeka phambi kwakhe. uNkulunkulu beke naye bangcwele, asikuhlakanipha kwakhe, amen bangcwele, but nje kungumusa kaNkulunkulu, amen bangcwele. So uyahamba ke umvangeli wethu, amen, uyofunda eBloemfontein i-boarding school bangcwele, amen. So uNkulunkulu nje muhle bangcwele, amen. Asisebenzi kwangwane sihleli nje sonke, but what I like ukuthi le boarding school iyambhadalela ke bangcwele i-tuition fee, iyambhadalela i-residential area, iyamthengela impahla, iyambhadala i-stipend monthly, amen bangcwele, iyamthengela i-uniform bangcwele.
konke kungamandla kaNkulunkulu bangcwele. Amen. So ngibonga uNkulunkulu ngaloko nizophakamisa nje ubuhle bukaJesu empilweni zethu bangcwele. Amen. Ngizothi uJesu Kristu uyinkosi. Jesus Christ.